Čaute. Teraz som na ceste ku Jozefovi. Už trošku meškám. Trošku prší. Ideme ku jeho ujovi do Vlásko Meziči. A odtiaľ ráno vyrážame do Nového Mesta na Morave. Teším sa dosť. Dúfam, že tam nebude nejak takto pršať. Dúfam v to. A uvidíme, čo to dá. Bežím teraz rýchlo ku Jozefovi. Užívajte video. Tak čaute, už sme u Jožového uja. Už je večer, ideme spať. Tu Jozef. Tešíme sa, dúfam, že nebudeme pršať. A o 6:30 ráno vyrážame. Čo to je? O pol šestej vstávame. O pol šestej vstávame. Vyražame. Do Nového Mesta na Morave. A tak no. Vidíme sa zajtra teda. Ešte 50 km a sme tam. Co? Ježiš. Ty kokos. By ťa urvalo. Normálne by ťa už šľak trafil. Boh chráň. Všetkých. To je čistá panda, aj keď tam zabíjal. Dívaj sa, Ukrajinci. A už pášujú. Kde si mal Ukrajincov? Sem srandy nemám. Vidíme sa už priamo v Novom Meste. Vyzýma. Neviem prečo. Otvorené dvere. Tu mole. Tak, akurát sme prišli od našich vozidiel. Áno, tuto môžete vidieť, to je Jozefov, to je môj vrtuľník. Zdravíme z Nového Mesta na Morave. Áno, tu sme dostali už hneď prvé vecičky zadarmo. 300 korún vstup. Dívajte sa, sám bírev. Nealkoholické, potrebujem alkoholické. Dívajte. Žiadne slovenské, nič. Dívajte. Dívajte sa na to auto. Fakt? Došlo nové auto. Tak vzadu je napísané, myslím, že Jaroslav Kulovi tam má svoj podpis. Specialized. Takže už 15 minút tu chodíme. Super je, Tuto, táto. myslím, Tereza. Tereza, aha. A konečne sme sa rozhodli, že už ideme pozrieť na niečo. Teda do arény, lebo zatiaľ A tu niečo je Luna, mimo. počkaj, v Lune je... Je Luna. Som celý bez seba. Videli ste to? Je to tam? Ja neviem. Takže práve som slušný pozdravujem náš profesor Žiliana na Absoloma. Takže kúpili sme nové auto. Náďový obchod. Tu vám ho ukážeme, dívajte sa, Ježi. Martinez. Ja, kto tu truby mám? Čo? Momentálne nám ho ukradli.
78 riders from 27 countries. Nech musí iný pocit, že? Minútu a pol do štartu. Žien. Rita, Anika, Sveta Masterka, Jolanda. 25 sekúnd! To sú fofry. To sú fofry, ty vole. No, to sú pofry, ty vole. Dosť ma hlava boli ešte. Náza vstúpla. Vidíte, ľudí jak mraz. Hladný, všetko. Že? Boli ma hlava, nemáte ak do balgína? Slovensko. Sú to aj Slovec. Merida. Teraz. Ja, Merida? Tak to je dobre, ale na tebe, lebo ja mám frajerku. Čo? Ne? Jozef tu zase. Čo to? Zvraví, že ti Merida. Merit. Ty perver tak. Go, 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 go! Go! Poď, go, go, go! Go! Go, 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 go! Go, Rita! Go! Kámo, iný náskok, čo si blázen? Aďo, ideme? No. To je copyright. Niekedy to dobre prechádzajú. To je. Chceme sa s niekým pofotiť. Nikto tu nie je. Ja to nechápem. Minulý rok nám táto taktika vyšla. Poďte. Máme prvú fotku s Markom Fotanom. Marco Aurelio Fontana. Goodricks coming back! Oh, it's going to be close! Ref is going to hold on shortly. Going to stop me quoting. Goodricks is coming back now for the winner of round one of the UCL Mountain World Cup. We're going to go tomorrow. It's Yolanda there. Goodricks takes second. In third place, from France, Nathalie Mistet, Francie, riding for Rabalit, Pauline Ferrand-Prado. Ladies and gentlemen, Pauline Ferrand-Prado on Rabalit. In second place, from Norway, Gabriel Mistet, Norska, for Northern Marina Biking Team, Gud Ryttare. Ladies and gentlemen, Gud Ryttare of the Northern Marina Biking Team. And now, for our champion today,
from Switzerland. A nyní dnešní vítězka ze Švýcarska. Riding for the Stockton Pro Team, Jolanda Neff. Ladies and gentlemen, Jolanda Neff of the Stockton Pro Team. Mají tady čeští závodníci nějaký fanoušky? Ahojte. Čus. Teraz, Opa, Gangnam Style. hop, hop. Teraz idú muži. Čo to je? Korunu chceš? Dám ti polovku, ja to som nezažil. No. Jaroslav Kulov je na druhom mieste, Specialized Racing. Na čtvrtém místě už Julian Antolov, 16 je to závodník, který uvidíme, jakou variantu zvolí v té další technické pasáži, kde závodníci volí buď to obtížnější levou stopu, anebo méně obtížnou pravou stopu, které Nino Šertro a Jaroslav Kulavý se dostávají na úsek Tady ho máme, tohle je Ondřej Cink, mistr světa z roku 2012, kategorie do 23 let, závodník, který reprezentuje Meridu. světového poháru tady v Novém Městě na Moravě. In third place from France. Na třetím místě z Francie. Riding for the BMC Mountain Bike Racing Team, Julien Absalon. Ladies and gentlemen, Julien Absalon of the BMC Mountain Bike Racing Team. In second place from Switzerland. A na druhém místě ze Švýcarska. Riding for the Scott Hardlow MTB Racing Team, Nino Schurter. Ladies and gentlemen, Nino Schurter of the Scott Hardlow MTB Racing Team. And now, for our champion today, from the Czech Republic. A nyní dnešní vítěz z České republiky, závodnící za tým Specialized Racing, Jaroslav! Ladies and gentlemen, Jaroslav Kulavý of Specialized Racing. Takže to by bolo všetko z tohoto videjka. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a odber. Pokiaľ sa vám nepáčilo, tak ste sa nemali na ňu dívať. Šťastne sme došli domov, to je to podstatné. Dobre, čau.